treatment ayitholile bamshaye imivimbo 39 ngekalvasi umhlane wakhe walida wadatshulwa kwavela amathambo ngaphandle efela umuntu abuyele kuNkulunkulu kakanye ukhohliwe ngokomthetho wamaJuda awayishawa njengoJesu wayishawa imivimbo 40 kodwa kuJesu bamshaya 39 kodwa owodwa umvimbo uyazi ukuthi owakho kwimivimbo kaKristu wena unomvimbo atongithanda angathatha isiphambano sakhe angilandele wena unesiphambano omele usithwale bazohleba isiphambano bazokushaya bazokhuluma bazozama ukukuthakatha bazoqamba isiphambano. Ladies and gentlemen, lithi iBhayibheli simelwe ukumlandela nangey'nhluphe sizomlandela nangey'nhlupheko athi umama wenza lokho emthini omanzi kangakanani komileyo umama shaya uJesu nawe bazokushaya kunemivimbo ayithwala 39 emhlane yamdabula yamveza amathambo lashawa utlu yashawela mina nawe yashawa imvana kaJehova yahlatshwa imvana kaJehova. That was an ultimate sacrifice for our sins. Bantwene igazi lembuzi alikwazanga ukubuyisela umuntu kuNkulunkulu igazi ley'nkomo lahluleka igazi lamagusha lahluleka ngoba bekuchithe igazi lesilwane kwiTestamente endala kodwa umuntu bemele unyaka nonyaka athathe isilwane ayokwenza i-atoning sacrifice for izono zakhe noma igazi ley'lwane beprepare kodwa belingenamandla ukuba lingalanda umuntu namhlanje ohlaba inkukhu ayokhuluma namadlozi ulate igazi lenkukhu ngeke likusindise ngoba uGenesis 1:26 uthi wena ungumfanekiso kaNkulunkulu wena ungumfanekiso kaNkulunkulu athi amahuma 1:21 ngiphakamisela amehlo ami ezintabeni athi usizo lwami livela kuJehova awenzile izulu nomhlaba akalala akazali ulondolozo Israyeli oletha usizo livela kunginguye anginguye oletha usizo aliveli esangomeni oletha usizo aliveli kubathandazeli oletha usizo aliveli kumadlozi oletha usizo alivele embuzini alivele ey'phandleni kunegazi elachithekayo 2024 years ago igazi ley'lwane bemele livuselelwe